Dobrodošli na kanal Prelistavanje. Prelistat ćemo treću knjigu nagrađivanog serijala Monstrumesa Utočište, koji u Srbiji izdaje Dibidus Comics and Books. Ovaj serijal je deo Creator Sound revolucije koju je pre nekoliko godina pokrenuo Image Comics, omogućivši autorima vlasništvo nad njihovim stvaralaštvom. Pored toga, jedan je od najsvetlijih primjera ženske stvaralačke strip energije. Scenaristkinja je Marjorie Liu, a za crtež je zadužena Sana Takeda, koja se dobrano oslanja na estetiku mangi. Monstrumese je priča o sukobu dveju rasa u svetu u kome vlada matrijarhat. Glavna junakinja je Maika poluvučja, koja se i na bukvalan način i u prenesenom smislu bori s demonom u sebi. Vođena željom da osveti majčinu smrt, ona shvata da mora da sarađuje s demonom. Reč je o serijalu koji karakteriše jedan od najboljih world buildinga na koje ćete naići u svetu stripa. Svaki story arc je smešten u novi grad, vizualno predstavljen raskošnije nego prethodni. Knjiga je u mekom povezu, ima 164 strane i dimenzija je 17 x 26 cm. Prevod potpisuje Jelena Jokanović. Ako vam se dopao video, podelite ga i pratite naš kanal.